Palurah Haji Guru Kosim Korwil Cipendeui Ketum pasukan 17 miwah ibu anu bager. Ahey, ahey, yaoi yaoi. Duh, makin duh. Tilil Wababe pasukan 17. Ya hey, ya hoi. Duh, makin duh. Tilil Bos Edi Bos Duren anu bade hajat. Ahey, ahey, yaoi yaoi. Tilil Dog Cilentung Sae asa jagung RW Asip, kuring di udag bagong pato pede motor. ngapecir umpat ka kolong Hey, di kolong anjing ngagonggong. mamah bule. Aduh Mama bos Dede. oleh pada motor kuring Hey. tulungan lala 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 aduh kuring Pajeman bos Pajul. Usep pasukan 17 di udah bagung. Apa na dede mamah na dede pas 17. Tilil Tilil Dog Cilentung Sae asa jagong kuring di udag bagong Awas yang ulang play. ngabecir lumpat kakong abule pasukan 17 bos Ioy ngebageun deui atuh bos Ioy arep Wow, kalau rek ngaruang panggung hayang teuing atau pede motor angeun walu ngagebrai sakitu ge. Hai. Hey, angeun walu bararade waluh ya. pajin sawargi Hey, orang soman api kosim, api kosim ulah ngaruang panggung. hayang teuing RW bos Asip, Ato peda RW Asip, motor bukan Rik. Perasip Pugandring da gerak wow RW Asip. Eswawu matodi reki ojonan Bapak Kadus Juber, alah. Ada bu. tilil tilil Ayah alah. Dog Cilentung Pakadus Juber anu mamang kepayunan bos Edi bos Duren anu mangan Aset mat Elisar pada hajat. Asek kemat pasukan 17 Iya. kebadu hajat Lalala. kuring tulungan lalalala aduh Walah. bos oleh pede motor Bapak babe. bos Ato pede motor bos Usep percetakan pasukan 17 di Dabang Palura Iwan Batu Sari Bapak bule RCTI. Bapak Bule RCTI Pas 17. hayang teuing Pajiwan Bang Bung Hideung Bos Olay pada motor. angeun walu Iya. Apa Nariska? Ayah apa Nariska? angeun walu wababe pasukan 17 di ona coman Araraya. Iya. aya yoga RCTI hayang teuing wakanit atsoy midang bangi Aye. pabule RCTI apana Intan CP gemilang anu bager Awani lekosasi lembur pakuan Sukadaya. bos Haji Ujang Indo Barat Purwakarta bos Aming Limba Jaya nu mana deui
Apa na amel mamah na amel pada hajat Apa na amel mamah na amel pada hajat acepet kapayun aulis dedi tek mangko anu mana bapak kadus aliria garu uring di bagong nungguan di mana-mana Bos Dedi kampung kota bos kampung cara kuning madrasah Bos Usep Putra Tunggal mah aya bos Usep Putra Tunggal apa na ya sampo asal teteh udah sati gede reka-reka kaya abah kata bos lagi Munding Jaya paje sama Munding Jaya kumangkap kawita apa na ujuk bos Pecuk Jaipong mah iya bos Bayang Bandung Kamasur apa na uju bos bentuk Jaipong pangaosna telur mama na uju bos bentuk Jaipong usadaya kakala sepuh jeung urang kali maga sobia dere panasaran Bayang di Bandung kesambarangan Aceper iya kemana Aceper ini cinta kuring kamanehna hei anggang kahalangan sagara wal ukut halila duat wal gendak keanginan aceper jelatangan ukur salira Acong bos Lima Jaya sareng kebayun Acong cinta kuring nu ayeuna Paluraji Guru Kosim Korwil Cipendei ketum pasukan 17 masih kawas anu baheula kasalira kuring cinta warek aya datna Bos Edi Bos Duren pasukan 17 nu bade hajat amanehna Bos Dedi aduh akang iya hate emot wae kamanehna Bos Edi aduh mana aduh saya lep tilil dok cilentung saya asa jagong kuring diudag bagong ngabecir lumpat ka kolong di kolongan jeung ngamonggong aduh kuring tulungan alah aduh Bapak boleh kuring Bos Asep jaga lanuman Bapak boleh kita damai hayang teuing Paluraji Guru Kosim angeun walu Bapak Tojo angeun walu di onat semua hayang teuing Paluraji Guru Kosim Korwil Cipendei da gerak walau kita damai geus wawu mah ku abdi rek dioconan Bos Asep Jakal apa Nariska tilil dok cilentong sae asa jagong kuring diudag bagong ngabacir lumpat ka kolong di kolongan
Kos iyoy era tiga nuhana kuring tulungan aduh ala iya kos iyoy era tiga kuring di udah bagong Aduh duduk bos moda. Abang Ajuyoy, Serpi, bos saya putih, abang kos iyoy era tiga bos nuhana Ajuyoy, iya, bos Ajuyoy, Serpi. tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung tang tang ting ting tung 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 tang ting tung kos iyoy tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung tang tang ting ting tung 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 tang ting tung Bapak Lurah Haji Guru Kosim Manubagi Aji guru bos. buat apa pusing mikir masalah buat apa kita ruwet-ruwetan yuk bersama kita cari hiburan yuk bersama bos iyoy lupakan duka lara bergoyang iyo bergoyang iyo ikutilah irama gendang tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung tang tang ting ting tung 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 tang ting tung abang iyoy tang ting tung tang ting tung Lurah Haji Guru Kosim sayang tang ting tung ting tang ting tung tang tang ting tung tang tang ting ting tang ting tung Bos Edi aturan Bos Edi Bapak Lurah Haji Guru Kosim Manubagi pusing mikir cinta pusing mikir kerja pusing mikir masalah yuk kita ikut bergoyang Bos Edi pusing mikir utang pusing mikir masalah yuk kita bergoyang hilangkan stres bergoyang yo bergoyang yo ikutilah Bos Edi irama gendang Kabeh asik. tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung tang tang ting ting tung 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 tang ting tung ababe anu bager Bos Edi sayang Bos Obi. Bos Dudut anu bager ababe deui Bos Edi sayang tang ting tung Bos Dudut anu bager ababe anu sayang tang tang ting ting tung 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 tang ting tung buat apa pusing mikir masalah buat apa Bos Edi anu sayang yo bersama ababe cari hiburan yo bersama hilangkan duka lara abang iyoy bergoyang yo bergoyang yo ikutilah Abang Iyoy. irama gendang Bayar boleh. tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung tang tang ting ting tung 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 tang ting tung Alalau. tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung tang tang ting ting tung 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 tang ting tung gara-gara sebotol minuman ia jalan semboyongan Ibu Lurah Haji Guru Kosim nu mana geus ku sayang kalau lagi kumpul harus ada botol babe Bos Buda. Bos saya putih. tambah lagi mama uju sayang Apa boleh? idi apa enaknya Apa boleh? Ibu Lurah Haji Guru Kosim sayang
sayang boleh. pusing karena minum-minuman Mama Edi bos duren Mama boleh. pala pusing karena minuman Mama boleh. uang habis karena minuman akhirnya kesana sini ngutang Mama Uju Mama Edi nu bade hajat Bang Iyoy, bos ayam putih. aturan Mama Edi nu bade hajat kapayunan Ibu Lurah Haji Guru Kosim sayang deh Mama Uju. Abang Iyoy Abang Iyoy nu bade hajat pusing karena minum-minuman Mama boleh disayang-sayang no mana deui kapayunan no mana deui sayang gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan hobi anak muda sekarang Mama Edi nu bade hajat Iya. kalau lagi kumpul-kumpul harus ada botol tambah lagi Bang Iyoy sayang apa beh no mana deui Bapak boleh. no mana deui sayang boleh Boleh. boleh deh Boleh. Bapak boleh. pusing minum-minum Mama Edi nu bade hajat no mana deui kapayunan akhirnya kesana sini ngutang Lurah Haji Guru Kosim pusing karena minum-minuman uang habis karena minuman lah pusing karena minuman akhirnya kesana sini ngutang Lurah Haji Guru Kosim maloba jablay sang putri malam dunia gemerlap terasa sunyi sepi tanpa kehadirannya menghiasi pesta-pesta semua bergembira lupakan semua duka walau hanya sementara lay jablay digoyang mulai jablay banyak mata yang mengintai tak peduli terus merantai lay jablay jangan salah menilai jablay banyak mata yang mengintai tak peduli terus merantai jablay sang putri malam dunia gemerlap terasa sunyi sepi tanpa kehadirannya menghiasi pesta-pesta semua bergembira lupakan duka lara walau hanya sementara lay jablay digoyang mulai jablay banyak mata yang mengintai tak peduli terus merantai lay jablay jangan salah menilai jablay lay jablay boleh dilirik jangan dibelai Ibu Lurah Haji Guru Kosim Abang Iyoy anu bager kapayunan Mama boleh. Cinta damai. bahagiaku bahagia indah terasa indah manis terasa manis semanis kembang bulan Ibu aja nengsi. cinta aduhai cinta aku dimabuk cinta sudah tak bisa pindah ke lain hati Ibu Lurah Tanteng. kaulah hidupku menjadi kau harapanku begitu indah suasana syahdu Ibu Lurah bagai pelangi Ibu Lurah bersinarlah hidup ini begitu kini suasana hati bahagiaku bahagia Mama Kiki. indah terasa indah Mama Kiki. Mama Titi anu sayang Mama Iteng. anu mana deui Ibu Lurah Edi. Ibu Lurah Edi Ibu Lurah Teng. Ibu Lurah Edi anu sayang Iya. cinta aduhai cinta Ibu Lurah Edi. aku dimabuk cinta Mama boleh. sudah tak bisa pindah Mama boleh. RCTI. Mama bule anu sayang Mama bule
Allah hidupku. Ibu aja neng si Mama Usman. Surat yang terakhir aku Bos terima, Mama Usman. Bos lagi jiwa Mama di Usman. dalam jiwa. Mama Usman. Tak pernah aku bayangkan nasib cinta yang tak sampai, berpisah di ujung jalan. Apakah ini suatu pertanda engkau dan aku akan dipisahkan? Mama Doni. Tak pernah aku bayangkan nasib cinta yang tak sampai, berakhir di ujung jalan. Sayup-sayupku mendengar berita yang dilayangkan, engkau akan dinikahkan. Ingin rasanya diriku anu mana aturan disayang-sayang. Ingin rasanya ku hadir di pesta pernikahanmu. Siapa yang akan menjadi maduku? Bertahun bunga ku siram di taman, akhirnya dipetik orang. Mama Amel di mana ya nu bade hajat tanggal 28 bulan genep.